What's up guys, you are back on the Gomez Home Production with you, Chef Anthony, and with me, his wifey Lydia, translator. Today we're gonna make a Goan dish called fish Cafreal. Danas pravimo indisko jelo, jelo iz Indije, iz Goa, dakle moj čovjek. Zove se riblji kafriel. Ja to ne mogu da prevedem, it's just kafriel, Yes. ali vam je bukvalno riba koja je omotana sa nečim, nekim začinima i pravo indijsko jelo. Yes, so let's start with the ingredients. Ajde počnemo sa sastojcima. 300 grams of fresh Seabass, 300 grama Seabassa, ali možete da koristite bilo koju ribu. 20 grams ginger, 20 grama DJumbira, 1 lemon, 1 limun, 1 red onion, 1 crni luk, 3 cloves of garlic, 3 čene belog luka, 1 bowl of fresh coriander leaves, 1 činjenica svežeg korijander lišća, red pepper, crvena paprika, yellow pepper, žuta paprika, 1 chili, 1 čili, some cinnamon, malo cimeta, some cloves, malo karanfilića, some cumin, malo kima, little cardamom, malo kardamoma, again, some spring onion, malo mladog luka, salt, soli and pepper. i biber. So let's start with the marination of the fish. Ajde da počnemo da mariniramo ribu. Okay. The first thing we need, we're gonna put garlic, Prvo stavimo beli luk, ginger, đumbir, we're gonna chop a chili roughly, roughly chop the spring onion, onda veljak ili čisti skrskate mladi luk, then we're gonna add coriander leaves, dodajemo korijander, then we're gonna add all the spices, that's cumin, cloves, cinnamon and cardamom. dodajemo sve što smo vam na tanjiru pokazali, kardamom, kim, karanfilić i cimet. Some crushed pepper, Malo bibera, some salt, soli, lemon juice, malo limunovog soka, more, još malo, okay, ostavimo ovako. little onion, Stavimo crnog luka, it's like half, yes. kao pola. Half we're gonna keep for the fish when it's grilling. We're gonna grill it with the fish so you can present it with the fish. It can be like a side dish. Pola ostavlja, Anthony kao što kaže, za prilog sa strane sa ribom. Vidjet ćete kasnije. Okay, so we'll blend Ajde this. to sve miksamo. So now we're gonna cut onion rings. Sad ćemo isečemo luk. This you can use for garnishing for the fish and you can use as a side dish also. Rekao Anthony, ovo možete da koristite kao da ukrasite ribu ili da ga jedete kao prilog, mislim kako god želite. Okay. Yellow capsicum, same sliced. Sečemo žutu papriku isto na kolutove što vam kaže na prstenju. You can see this. Some red capsicum. Crvene paprike. Okay.
Now we're gonna marinate the fish and these vegetables. Sad ćemo da mariniramo ribu I ovo povrće. So we're gonna put our fish. For fish Cafreal, you can use any fish. You can use fish with bones, that would be more tastier. But you can use even a fillet. Kaže za ovo jelo koje spremamo za riblji kafriel, koji ne mogu da prevedem, možete da koristite bilo koju ribu sa kostima, kaže da će biti još ukusnija ako bude sa kostima, ali može da bude I filet, bez kosti. So let's marinate it. We're gonna use our marination from our blender. Uzet ćemo marinaciju. Ne znam da li vidite, dosta je gusto. Then we're gonna put this onions. Stavljaju sve zajedno. Bell peppers. More onion. And we're gonna mix this. I ovo ćemo da izmešamo dobro mariniramo. As you can see, our vegetable and fish is marinated. We're gonna keep it for 15 minutes, so let the fish get marinated properly and the salt goes inside the fish. Kao što kaže Antoni, evo, završili smo marinaciju, ostavit ćemo do 15 minuta da bi dobro ušla u ribu, a ako vi imate problema sa ljutim, nemojte da pravite ovo. Okay, so now we're gonna start grilling. First, Počet ćemo da pečemo ribu. olive oil. Maslinovo ulje. As you can see, our pan is hot. Vruć nam je tigan već. First, we're gonna place our fish. Stavljamo ribu. And then we're gonna place our vegetable on top of this. Stavljamo povrće od gore. Okay, as you can see, our fish is done on one side. We're gonna just turn it. Kao što vidite, riba nam je gotova s jedne strane. Evo Antoni će okrenuti. Now what we're gonna do is, like, we have some marination stick to the bowl. We're gonna pour little water in the bowl and we're just gonna add this water to the fish. So the fish have a little bit of sauce. Ovo što upravo Antoni radi, dodaje vodu koja je ostala od marinacije. U stvari marinacija mu je ostala na čini i ubacuje vodu. I da bi mu bilo sočnije, da ima sosa, celo njegovo jelo, ubacuje u ribu I povrće. Our fish is done. We're gonna plate it now. Kao što vidite, riba nam je gotova, sada ćemo da stavimo na tanjir. Okay, the first thing we're gonna place this red pepper and yellow pepper on the bottom. Samo ćemo da serviramo ribu, a kao što Antoni govori, stavit ćemo paprike prvo, crvene I žute, Some onions. malo luka. Okay. Now we're gonna place the fish. I na kraju ribu. Okay. And for the garnish, we're gonna cut a lemon wedge. Da ga ukrasimo, stavit ćemo limun. Ta-da! Tada! Translation. Please do try this recipe at home. If you think it will be spicy, just avoid putting chili in that and you can get the same taste. Kao što kaže Antoni, probajte recept kod kuće ako nećete da vam bude ljuto, a nemojte stavljati čili unutra i sve će biti isti ukus, samo neće biti ljuto. Correct. Please don't forget us to subscribe and do like our video and leave a comment if you want something else to make for you. Ostavite nam like, ostavite nam komentar ako ćete da vam pravimo nešto za ubuduće. We are back home so we can make once. Whatever you just think of it, whatever comes in your mind, just shoot us and we're gonna present for you. Yeah. Ostavite nam like, kao što sam rekla, prijavite se na naš kanal ako ćete vidjeti što izbacujemo novo i ostavite nam naravno komentar ako ćete da vam pravimo nešto. Hvala što ste gledali. Ćao!
Come here.